I ove sezone prema Bosanci velike gužve, zastoj i nezadovoljni stanovnici već 20 godina ukazuju na nužnost adekvatnog puta. Vlaho Mozara optužio Nikolu Knežića za nezakonitost u radu. Knežić odgovorio besposlen pop i Arića krsti. U pitanju je pravilnik o jednostavnoj nabavi. Ovo proljeće govorilo se o manjku interesa za posao spasioca u Dubrovniku, pa i u Hrvatskoj. Provjerili smo kakva je situacija ovo ljeto na plažama, te na kojim plažama spasioci dežuraju. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Društvo Hrvatsko-crnogorskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije večeras u kinu Jadran organizira projekciju filma Miodraga Bola Boškovića pod nazivom Ja, Marija Gabrijela, unuka kraljice Jelene Savojske. Evo što nam je rekao sam autor. Jako dobra suradnja između crnogorskog i hrvatskog naroda. Ovdje na krajnjem jugu Hrvatske se i dalje nastavlja. Večeras će se u kinu Jadran prikazati jako zanimljiv film, ali više o njemu će nam reći i sami autor koji je danas s nama ovdje. Dobar vam dan, dobrodošli. Kako vam je u Dubrovniku? Dobar dan, bolje vas našao u Dubrovniku, mi je super. Znači, prije možda nekih 15-20 godina mi smo provodili dosta vremena, nego i više. Izvinjavam se. Svirali smo u Hotel Croatia, onda smo ucirali uspomene, ali normalno i poslije toga smo dolazili. I hvala na lijepoj najavi, ovo mi se sviđa, ova saradnja između crnogorskog i hrvatskog naroda. Znači, na poziv Društva Crnogorsko-hrvatskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije došlo je do realizacije ovog projekta, odnosno do premijere filma Ja, Marija Gabrijela, unuka kraljice Jelene Savojske, ovdje kod vas u Dubrovniku, kino Jadran. Taj film, pravo da vam kažem, jedan dokumentarac o našoj crnogorskoj princezi, italijanskoj kraljici Jeleni Savojskoj, a o njoj najvećim dijelom govori njena unuka Marija Gabrijela. Naime, Marija Gabrijela je kćerka zadnjeg italijanskog kralja Umberta II. I njegove nevjeste, odnosno gospođe princeze belgijske Marije Joselle. Ona je treće dijete iz tog braka i sticaj okolnosti je htio takav da provede baš dosta vremena na djetinjstvu zajedno kod babe i djeda Emanuela III. I naše Jelene Savojske. I to je ovako jedna krajnje emotivna priča sa dosta do sada neviđenih i neotkrivenih detalja što se tiče istorije, što bi vi rekli povijesti. I premijera je bila u Kraljevskom pozorištu Zetski dom gore kod nas na ravno od Cetinje. Poslije toga je bilo u Titogradu i evo sad ovdje sa Anđelima u Dubrovniku. Idemo samo nekoliko crtica o samom filmu. Koliko je trajalo sve od ideje do krajnje realizacije i projekcije, kako je to sve izgledalo i što vam je možda onako najzanimljivije, što vam je bilo najdraže raditi? Pa da vam kažem, do realizacije je nastalo zahvaljujući klasičnoj crnogorskoj vezi. Mi smo našli tamo neke kontakte i tako dalje, obzirom da se radi o princezi, a princeza Marija Gabrijela je članica čuvenih lidera i vi da bi došli do nje morate da imate, da tako kažem, sve moguće dozvole da bi moglo da dođe do razgovora. Planirano je bilo da razgovor traje samo sat vremena, međutim, to je trajalo preko 3,5 sata. Marija je, kako i samo u filmu kaže, četvrtinom se osjeća Crnogorka, a radi se o jednoj, kako da vam kažem, krajnje emotivnoj ženi koja doživljava Crnu Goru na jedan baš originalan način. Mnogo i više nego što Crna Gora to zaslužuje, ja nisam htio da joj kvarim iluziju. I to je jedan ovako fini razgovor sa dosta, ponavljam, iznesenih činjenica. Normalno da kažem da zahvaljujući njoj, koja je inače osnovala fondaciju koja je posvećena veličanju lika i djela kuće Savoja, dobili smo pravo za emitovanje velikog broja fotografija, nekih starih snimaka i tako dalje, gdje jednostavno vidite tu, da tako kažem, priču kraljevske kuće Savoja. Ne zaboravimo da je 1945. godine došlo do referenduma u Italiji, da je odnos bio nekih 52-48 i da su Italijani glasali za republiku, tako da je kraljevska porodica Savoja bila, da kažem, izgnana u Portugaliju. Kralj Umberto II, koji je po njegovom kazivanju mnogo više se osjeća Crnogorcem, on je živio u gradu Kaskaisu.
I tu također postoje mnoge lijepe, interesantne priče, ali evo da ne otkrivamo, pošto je ulaz besplatan, znači svi moji filmovi koji se bave prirodnim ljepotama, propagandom, istorije, Crne Gore, ljudi, događaji, rade se sa krajnjim ciljem jedne promocije. To se radi možda nekom, ne znam, patriotizmu ili nekoj želji da se prikažu neke ljepše strane naše istorije i ulaz kao i večeras u vašem kino Jadranu, 21 sat, ulaz je besplatan. Pozivamo normalno dobrovačku publiku da dođe. Još da kažem ovo što sam ovdje doživio za 2-3 dana, ovo je Spielberg. Kao na primjer? Pa kao na primjer, sad sam prolazio starim gradom i čujem jednu moju kompoziciju. Ja uđem u taj vaš kafić i pitam, izvinjavam se, odakle vam ovo? Pa kaže, to je neki friend mi je to nasnimio. Onda recimo krajnja predusretljivost i koristim priliku da se zahvalim predsjedniku udruženja gospodinu Slobu Vackoviću, također krajnje dobronamjernoj Elici Srgoti, normalno Ljubu Radoviću, koji su uložili veliki trud da dođe do realizacije ovog projekta. Znate kako, mi smo Crnogorci malo razmaženi. I još ovo da kažem, da završim i da poentiram. A juče ovdje smo se kupali u ovom vašem lijepom hotelu, to je bivši Libertas, ne znam kako se sad zove. Imao sam čast i priliku da me služi konobar koji se zove Njegoš koji iz Pljevalja. Je li dovoljno? U takvim situacijama shvatimo koliko je zapravo svijet malen. Doduše i Crna Gora i ovaj krajnji jug Hrvatske, obzirom da smo si jako blizu pa nije to ni toliko neobično. Sad kad smo sve najavili o filmu, nećemo više nikakav detalj otkrivati, na gledateljima je da procjene. Što očekujete od dubrovačke publike? Što očekujem? Neka samo nastave da bude ovako lijepo i sveobuhvatno kao što je bilo do sada. Normalno čekamo krajnji sud. Namjere su bile iskrene, ne želim da se sudi preoštro o meni, a čekamo da vidimo što će da kaže dubrovačka publika. I da imamo još ovakvih suradnji? Normalno, povaljda tek početak. Ova su društvo osnovalo prije možda par mjeseci, tako da bit će saradnje sigurno. Pa ako su mogli Ban Jelačić i Njegoš da sarađuju prije 2 vijeka, bio bi red i pošteno i ljudski bi dolikovalo da mi to nastavimo. I još kad imamo toliko zajedničkih nazivnika. Normalno. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama, sa anđelima živjeli. Mi se vraćamo našim vijestima, budete naravno i dalje uz naš program, toliko za sada.